kok ke Arsenal ia ke Real Madrid bat klaim la ke Real Madrid ban pen urlong ia ke remontada jongka kata ke de ban comeback haka jingle kai quarter final jong ke second leg haka champion league wat la ke ladon ia kirang yele kai kibakan sai kumu Mbappe Vinicius Junior Bellingham bad Rodrigo Henry Kimla ban le hakmat ke Arsenal namar nakaliang jong ke Arsenal kala yele kai pha haka bakala pensiam jingge ia kite hirang yele kai ban yo ban thep ia ki gol bat haoi nakaliang jong ke Arsenal kadon bhaya ka chan ban thep dalai lewe kul ia ke Real Madrid Henry Usaka ula Messi ka penalti daka baw kul jong ke Real Madrid ula la ban te lekam nika Henry hakam nit ka ban rubusan ke Arsenal kaliyo ban thep ia ke gol ke Bangkok leng ba Osaka batang hadin Armenin Vinicius Junior uliyo ban penpai ia ke te ke sigol bat hakam nit ke bakandai phu plus lai ke Arsenal kaliyo biang ban thep ia ke gol ke baar leng ba Gabriel Martinelli bat kane ke jingele kai kalakut da ar lewe gol kat ba ke aggregate point ke Arsenal kala job dasan lewe bat kut no ke jingel lynti jong ke Real Madrid tangha ke quarter final bat menta ke Arsenal kan sai kendu ia ke PSG haka semi final kat bah ke wepat ke jingel kai ke Inter Milan Borussia ia ke Bayern Munich kane ke jingel kai kalong ke bayi khai bha haka babaro artli kini kitim kila kut ha ke jingel kai da ar la arkul Henry haka aggregate point ke Inter Milan kala job da saulo lai bat menta ke Inter Milan kan sai kendu ia ke Barcelona haka semi final kubli shibun sngau bha ban subscribe nakabenta ki wipat ki video